Ni mwena wa Naikuru kuria turacemania na Sarah Mwangi uria ni wa ukuru wa miaka 46, murutani thukuru-ini wa sekondari wa Afraha na akoretwo na murimu wa mukingo kwa ihinda ria miaka 22. Sarah agatutariria kuri mwaka wa 1997 niguo muthuriwe ambiriirie kurwara mirimu atarataukwo, no thutha ucio akimumburira ari na murimu wa mukingo, na hau niho atuire itua ria guthie guthimwo na thabari ya kunywa dawa cia ARVs ikiambiriria. Kiuma thibitari uyu kana dawa cietagwo EZT. Ngimuria dawa ici ri na ndiracionete TV-ini ri na ndiramenya kiria cirathondeka ri. Jirama. Ndikwa nyumburiria kijira ati ni mani na HIV. Tadire ndaga gukwira tondu ni wahota kundiganiria. Ndaicio ni ndieciria ati ni no ngoro ndi murwaru. Tondu niwe ndaroraga ngona ni murwaru. Kimugucugurikara agikinya handu nginya aragia afogothaga. Thutha wa kwiitikira na guthie na mbere na kunywa dawa kuri mwaka wa 2011, Sarah akimenyithio riboti ingi ya kumakania kuria amenyithirio ari na murimu wa kansa, no agatutariria ndari ate mwihoko muturire-ini kuona mitangiko iria agereire niwe mucungiriirie kwandika ibuku ritagwo A Touch of God's Favor. Kuringana na First Lady Margaret Kenyatta, augite bururi wa Kenya ni utacoketie makinya maria magiriire hari kurua na murimu wa mukingo. Kuria nake Minister wa ugima wa mwiri Cecily Kariuki augite namba ya Kenya aria maranyitwo ni murimu wa mukingo ni icokete na thi na gikiro kinene, kuona kwa ihinda riri andu aria maranyitwo ni murimu wa mukingo ni gicunje kia 4.9 hari igana ikiringithanio na gicunje gia 13 hari igana miaka-ini ya 90s. To recommit and redouble our efforts to achieve our national and global target of an AIDS-free nation by the year 2030. We recognize that HIV/AIDS epidemic in Kenya continues to be managed with great milestones recorded, as has been shared by our governor. Oho Cecily neugite o uria motungata ma urigitani marathie na mbere magacirithitio, ciana iria iraciarwo ni aciari mari na murimu uyu ni irathaitirwo kuigana na magaciarwo matari na murimu uyu. We are now able to deliver HIV negative babies to HIV positive mothers, taking advantage of improved technology. Kenya ni moritio kwagaga kwamuka andu aria mari na murimu uyu wa mukingo, na oho makorio guthi na mbere na guthimwo kuona mundu wamenyekana ari na murimu uyu ni arathaitirwo na agatura muturire o ta andu aria angi. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.